Good, thank you muno ugithi na mbere na kwirorera Inooro TV. Nitwarekia kumuramura magatheti tuna Njoroge wa Githinji toria mandikitwo. Magatheti mange Ngai atukinyeria ni muthenya wa rucio. Ihinda-ini riri mwiroreri haria hothe uri thiini wa bururi ona nja ya bururi, njitikiria tuingire thiini wa umemerekia murihire twari uhoro wa kothi cia moko, githomo gia kothi cia moko ndumwe na kuria mikawa-ini. Ndeto ici kama wa Kang'ethe no aremwo kwaria eika citherane wega atari na mundu angiuria ciuria, mundu wina ugi wa makiria ma miaka 30 uthomithania-ini na mundu taukitwo muno ni mathomo maya ma kothi cia moko, ugendi ona mikawa. Ndari uhoro wa mwambiriria, murugamiriri na no mwarimu wa cukuru egatu egwitwo Air Travel and Related Studies ikoragwo kuria Karen. Ndari uhoro wa muthuri ogwitwo Charles Gakuo uria wonirio wira ni guka wao na akiwenda na urutite makiria ma miaka 31 makiri na makiri ma ciana ikagerera moko-ini make na magatuika aguteithika akuguneka na kuyandika kana kwandikwo. Twina kithini wa studio na kiuria giakwa no kimwe tu kuri we kia ngeithi icio ngiciothe mwiroreri ni wogutuma kwitukira SMS 2248 oduma na yakawaru mundu wena yo takinyumo wa gicuguma orie kiuria kia kuria tugutwara ciana igathome kothi mekota kuyandika. Ni mwona githomo kia university uria kiarituha uria kiagia goro ona ciana nyingi ira uiga handu ha degree Kenya mbethie diploma nyambe ndeithagia papa na maitu degree ngethomithia. Muthuri ogwitwo Charles Gakuo geithika rucine, karibu sana guko kwa Inooro TV. Gogoyo no iratata. No iratata, wa Kang'ethe. Wega biũ. Kwa rate. Good to see you. Good to see you. Rona ru mayo no rawekira no muthoni wa hiukiro muno ni ngatheti kai guthiaga. Ni riu ni maundu mau mariri. Maundu ma tax magoti kuingihira andu. Oro igate bururi nduri gutire ndawa. Ni ru no karigwo niki. Ndirathoma uria kwandikitwo ngatheti. Uria yandikitwo tutiongagirira. Ni uria yandikitwo. No ngagutenderia hihi. Ndie ndona ugitenderia. Ndona urajaragia kama ungaiga ugaga ndiaragia maheni, urajaragia ni uria kuhana. Uguo nae niguo hana. Ndothomaga uria kwandikitwo. Niguo wiguite ati gutire ndawa thibitari ri no kaigua tha. Ni kaundu gakia. Tiguo. Wiguite ati mundu ne kuongerwa magoti ri na maica no maritu ri no kaigua tha. But ke tuhopa atongoria ni mekuigua. Ngeithi nyingi kuma Air Travel and Related Studies Center. Ne ndacia mukira ogwo cioka. Kuria Karen. Na tuli okuo muno na gwina kaheho umuthi na wagithio ni ciana muno. Nda mukira ngeithi icio. Arimu akwa, arutani othe na staff members yakwa. Maiga ndoka guku ri ngikugeithie na ngeithie the rest of you. Wa Kang'ethe ni amukira ngeithi icio kuma kuri aria murutaga wira na wira mwega kuria Air Travel and Related Studies. Na ni ndona Charles Gakuo woka ndona woka na ngerenwa ni nyingi Kamau tuthie na ho ututaririe ni ciake nigetha tukimenye cioima ku ici. Riu ri Kamau ni ukioi ni ndi mwarimu maundu ma travel maundu ma ugendi na mikawa ukindikio wonirio ni guka wanyu guka wakwa Peter wa Njohi, let him rest in peace. No ni andeithitio muno na ni muthuri warikio oturadikio na utete wira uyu watu wa 27 years na kegikuyo kiuga mwana wikio ndagaga muthambia ndikuga uria wanyu ni aturi uhoro wa muthuri wikio no mwana wikio ndagaga ki muthambia na muthuri wikio nake ndagaga tuhe ciangerenwa ndagaga ngerenwa ndo akionero kama ndamiona ero imete kiama kia ndege ciothe cia thiini wa thi na ni ya mwaka wa 2024 already ayata ni kiama kia ndege ciothe cia thi kiri kuria mucii wa Montreal Canada na nikio gitungaga igerio cia ciana ciakwa iria thomithagia na makiheana ngerenwa ino kuri aria makihitukite na college area itumite mahituke ugo mahitukite kugatiri Kamau ona ugithie ugerie gwetha ngerenwa ino from any African
college yithomithia maundu ma travel na tourism ndugiona. I am the only one kuma the year 2008 nikugerenwo ni International Air Transport Association. O mwaka na kama mweri imwe wa July next month negathie Johannesburg, South Africa. Tuga Joburg, South Africa. Negathi kuheo gerenwa igiru ya ku represent Africa at the Middle East. Kabisa. Training yo the maundu ma tourism na mikawa ni nigoragwo the center of it all. Niki giatuma ukoro niwe we gatagati. Niki giatuma otuguo. Niki giatuma ngerenwa ici cingeheo kwa air travel. Maroraga riri kama uria ciana ciaku irahituka pass mark ya ciana iria urandikithia ithome kigererio iceke kigerio namba yacio na uria marona mawira malikia tondu diploma ciko ina serialized imakora kumenya no urandikana gwake ri kama uni atiriri ona wathie Saudi Arabia uthie Dubai uthie Qatar uthie US uthie UK diploma ni cioikanite koguo ni wamionania okuri okumionania it is internationally recognized mata go track makona andu aya meka kigerio gikiri ni aigana mandikwo na mandikwo ku oguo bwana Charles gakuo diploma iria mwana arathomera air travel related studies goko Kenya ni undu mwe iria irathomwo ni mundu kuria Joburg kabisa ni undu mwe ya iria irathomwo kuria Cameroon irathomwo kuria Canada the US Europe Australia ni undu mwe kigeranio ni kimwe sila basi no imwe wathi menania Saudi Arabia wero kuona oku na no akimenya ati maundu maya maitu kama like now ciana ciakwa half of them makwa mathiaga maira thini waja wa Kenya wa bururi ni ukoraga Dubai wakora Qatar mari cabin crew air hostess airport-ini mikawa-ini iwaja cia ndege maruta macio utajira atiriri riu nigetha tuke hari kothi iria mwena cio irari ona kiumia githiru tuke muramura ngatheti ana Njoroge wa Githinjire turakorire kuna arutwo mara prefer guthoma kothi cia moko kana guthoma diploma ona ahitukite guthi guthoma degree undu ucio ngiuga atia wita mundu koretwo mathomo-ini miaka makiria ma 30 ndukuragaruka muno kama utondu wa riri andu aya ni makorwo ni kuriha fees kaundu ka mbere ni ina goro na maco makona ati matigi na umithio mwega meka kothi ici cia university na itiri rona university course itiri na thina no tukaga atiriri for every one degree holder ni kwenda diploma ando mugwanja mekite diploma utakwenda gwitore ka degree hotel management ni kwenda chef na diploma ni kwenda mundu wa marketing na diploma ni kwenda mundu wa in charge of restaurant na diploma in charge wa front office kuria aria mukawa ini ukigira koguo ni kuonekete ati andu aria marakorwo makibenefit muno ni aria mareka diploma kama na nyonete uguo tondu ndurona 2019 kiragithi na mbere mweri wa July na ni ndirona ati aria maroka mena na B+ gwika application na B- na C+. Nation ni grade cia university ngwicia ni monete atiriri seriously kama TVET niyo iratigia tondu hau niho mundu akota kwiyandika kana andikwo kaundu aukorwo akiruta kega air travel and related studies Karen Mr. Charles Gakuo iratigia riu na kothi iriko twina kothi ithathatu kamau na ndoigire ni gutuka 100% boarding nijo ni oi ati ni de boarding ni woni undu wa riri to kumuthomithia diploma peke yake kinya mitugo to kumathomithia kamau twina kothi ithathatu na kothi cia mbere igiri ni cia mwena wa mukawa ya mbere ni hotel management the hotel managers ya onaga amikawa ya 5 star mikawa ni kire ikira cia cio 5 star 4 uguo ni thomithia 5 star hotels niguo makona uria guthiaga ati ona thie Dubai kana thie Canada mundu ucio ndakorwo ena thina wa gukorwo agifiti mukawa-ini uriku mukawa-ini ucio Kempinski Radisson Serena maundu ta macio White Sands Hemingways I trained for that market year we how manager wa mukawa ni manager uria ukoragwo akimake sure ati every department ya mukawa iri sawa ageni ni akenu adowera ni akenu urathi na mbere wega mukawa-ini ucio kete atia ara manage na kothi citu ciothe kamuni cia miaka iri ya mbere ni hotel management atiriri ya mbere ni hotel management 2 years he undu woiga eigwa we nyingira ngoro-ini you train for Hemingways 5 star Hemingways Nairobi Hemingways Mombasa the Serena hotels the White Sands
Radisson, Kempinski, kurokire Marriott, maundu mothe turaingirira hau ma 5 star. Mwana wakwa ari ruta wira kuu. Mikawa yo. Mikawa yo. Na ni kaundu ndukirite kama for the last 32 years. No, over the weekend, ndirari kuona uria mararuta wira. All the hotels, Leopard Beach, Ragethie, Pride Inn, Paradise, gathi uguo na mariki iwajine cia ndege. To see what they are doing. Kagori atiriri. Na guarantee no attachment. I guarantee that attachment. Joria kama kwe pesa, kugweto pesa kana no mikawa menene. $1,000. Dora ngiri. Kagura ne bia cigana. Ya ne bia cigana. Dora ngiri tukiona wanu thate ri. Ne ngiri kana ria thate. Wajitio nacio kamau. Ti njoru. Ne njoru. Mucara mwega. Na wathi kuria njari. The more ure ukona experience ya wira iri. Tugukona na kindu kiega. Ndejwe ni kinya arata kwa ma chef. Makorogo mari kuria Dubai. Mundu arahe 1.5, 1.8 million. Mundu umwe. So it is paying. It is something that is paying. Ni goro na adu moreire riu maundu ma TVET-ini tondio marandikwo na kwina possibility ya riri with the international qualification kama uri kwina possibility ya kuthikuta wira thini wothe anywhere in the world. Thank you Charles Gakuo. Hotel management riu kothi ici cia mundu wa ina gani ndui nie ndirakorogera grade kama wekita KCSE form 4 una kidogo kwa passion odehere grade yaku ya E kana ya D minus kana ya D tondu ariri exam ire ukaga atiriri mundu uria gwika kothi citu akorwo ari na passion ya kuruta wira uria arenda kuruta na akorwo ni arahota ku understand githungu tondu kothi iragithomwo na githungu oguo tu uhoro wa grade anga cluster agado kama uare makorwo na grade kinya ya thiri kinya D minus icio uraigua ri acio nio makorwo na makiruta wira wega mandikwo haya riu ni inadequate neguo no nginya maute kawira kau makiendaga na matakwenda macoka kuria mari ni mate take gori kaundo thia handu ngero ni andu guo no ruga ni hari kwaria ni hari kwandika na ni hari guthoma haya rigi mundu no igue ni githungu kwaria ni kindicaga hanini no ni understand no kwaria ukona no ndwa kura kiumete na kigiothe wega witwa igero citu ri ni multiple choice ti conversation ti kwandika orori population ya Kenya igana atia ino ndege ni ya kuma bururi uriku ugakiriki hari ingirathoma muramuthomithia na githungu oguo no muramuongerera uhoro wa kumenya uhoro wa language na no akemenya tiga githungu kiu tukumuhe French tukumuhe German tukumuhe Italian tukumuhe Spanish ningu akiuma kuria gwitu ni ari na kindu twitaga added advantage gori hatia kothi ino kama ugiri 40 o mweri ri 40,000 a month ni ngiri imwe na magana matatu o muthenya ti nyingi mwana ucio ndemuhe breakfast na tukire kuria uhoro wa mikawa ni kindu kibacirire ngiri imwe na magana matatu o muthenya ndemuhe breakfast ari breakfast ndemuhe cai wa thaa 4 ndemuhe lunch ndemuhe cai wa thaa 10 na ndemuhe dinner no ani arite Kamau acoke athome international qualification na acoke Kamau ario hau akorwo ni akomete kuria gwitu na agethamba na mai mahiu na mundu magetha macio 1,300 shillings tageja gwika ithabu riu na mundu wa day aceragirwo ni ngari tondu kwina strike ya matatu ni kurire aya aitu ni full boarding 100%. No yendo okere mwe kama ukiwa na magithie ukiwa na magithie industrial attachment kuria airport wale bakwa mari atheru wale makoragwo bahana ati mundu ucio ni already a professional kuma day one kile ingire waku ni ndona namba ya ekirwo no tamiuge we mwenyewe na mugambo waku namba yakwa Charles Gakuo wa Air Travel and Related Study Center namba yakwa ni 0721 380 590 namba ya Gakuo Charles Gakuo Managing Director wa Air Travel and Related Study Center namba yakwa ni 0721 380 590 na ugira de mwalimu ude mwalimu ni thia kirathi kama ukinya thinathi sana nuthu uguo ni uthio ni kuhura namba ya Faith Jerry namba ya Faith Jerry ni PA wakwa ni 0722 66 9961 Faith Jerry re ni 0722 669961 good tuthie kothi icio ingiriu bwana Charles Gakuo kothi yake ni ya ukiruga chef
mpishi matire maiga na thiini wa thi Australia, Canada, Saudi Arabia, Qatar, Dubai ni marenda mundu owe kuruga to Kenya iki irenda andu acio anybody who can prepare good food na ti kuruga mukimo etagwo cuisine is fine food kuruga gitoro kia mboga na waru ti hotel kama French cuisine, Italian, Japanese kindu kifasi tondu ageni itu kama mamaga all over the world oka kuma Italy arenda pizza yake ikoro uri hanaga ari Venice kana Milano kana ari Roma kinyamusha more the ingredients by the way ati kuri ageni moka oko mokaiga didaria pizza teo kinya gwitu mucie kuri anyumite this is the finest didaria good training kama irio cia mukawa no gifashiriro tondu people associate hotels na kiria mararia na no ya miaka iri na the men moigaga ati uro wa kuruga ni watumia asha 8 out of the top 10 chefs of the world they are male, they are not female. Ado meci uro wa kuruga muno na ndego kienda A ndego kienda B ikwenda passion 80% ya passion the rest madigire mathondekera ciana ciao maundu mayo nota ma hotel management mirihire no ngiri 40 o mweri kire boarding 100% boarding no makinukaga weekend mundu kwenda kuinuka utakwenda kuinuka ni agugwitigwo irio cikire oho agathambia indo ciake wega maundu make akaruta mande kwa githikirathi 40,000 tuthie yo engi travel and tourism ino niyo yaku yakwa ni tour guiding nyajina yakwa rigena yako travel and tourism ya maulu kagarugendo they prepare the safari itago itinerary mugeni areka bia kinya mwaka omwe before kamau agathondekerwa ati wakinya guku kamau kana Lufthansa kana uteno irone kuri rokire riu kuma hodi kanoni news cia Hawaii we have a Belgium Airlines SN Brussels itago Sabenatene ni ratigita guka for 9 years na by the way ona takoko ne jiguete andu ni marihete gugathi Mombasa wathi Zanzibar Pretoria December ndaragia na hotel managers all the Mara Amboseli Savo Samburu everywhere niko buke kuma the 30th of June actually 15th of June mweri otori kinyo mwisho wa mwaka there's no space almost no space we are doing well come out for you no mwede muno riu eyo reda maundu mau mareda mundu thomere travel and tourism gufangira ageni yacio wakinya Hawaii most of the delegation Europe shikinya Hawaii wadi toro Kempinski kuma hodi Masukan Safari Club kuma hodi Sarova Shaba la Buru kuma hoke odie Naikuru kuna Naikuru oke Naivasha oke Mara ori dinner yaku ya mwisho farewell dinner kala carnival oinuke orato mamudu alideria ukene I've done this for 32 years kama raga kera I cannot do anything else nugo wero ya nyendete no na safari kathode ko wega koko ikuru marathi na ndege jambo jet kana safari link kura gotha marathi nayo ugathondeka safari yo ageni moka makena safari thondeke wega marigia na kuria kwega kuria the highlight gorie chao sirega kuori ugibangira ati ya safari wewe Kenya mundu ya US mundu ya UK mundu ari Canada mundu ari Australia we have agents kuria jamaa tuheaga mawira matuma safari matuma group ya matuma request icio cia geni aria mena okuria tumathondekera tukamatumira una wa makeri na geni magatutumira geni magoka uguo ona ni mune kwiyandika raithi Kamau. You just need legislation, license ya kuweko ekeresa. Onogyo ko ni thomeire wero ni woke license ministry ya tourism. Waji haria okwaji. Kwena computer yaku, wena website yaku jega. Waje kutayira watu from the beginning. No jukaga mundu waku moto wale attachment which I guarantee the last 6 months. Niguo waima ku okoro urena all the information. Ohota kwajia kabuni yako ya tuta na problem. Ndio nikidariganirwo gutumira Sunday. Idari na nyuki. He rugano rore magatheti nero athungu mokire Africa. Oria mokire guku na makenjia kabuni ya tour. Akere mono gushoka. Okay kana kirori gasore kega muno. No ni overlanders. Metago expedition logo ya oni are ndamona muthuri iri ndimui. Ukona no ginya ungiaga kwanjio nduri no gukwanjiria. No ari kama that 2 years ri can you imagine nikiona ngithi guthomithia
tondu I have a passion dina handu renda gukinyia ciana ciakwa na the generation ya Kenyans as far as tourism is concerned. Kothi no ebia ni turarora mbeca turarora mbia ni wega, na the good thing ya kothi no ni ukota kumakima, you do your own markup ya margin area kwenda kurihia mugeni turakuma kuria mugeni akiumite. So is American, you mark up a bit more. From Europe on the average lower ayagi bia cio no already time markup yako no ngiruka ko kire important kama u le service area urahe mugeni niguo agathie koiga atiriri wako ni kwenda uthi Kenya thie utura ugakuo niwe gutwara safari na they tell friends, they tell relatives nikiona magiuka Kenya uguo he gubatara mundu wa mitugo hana atia wako maira tamaya kothi teno mundu mutheru kama mundu mutheru grooming kindu kiega mundu urahota kuiga mathaa ninginya guko tha 1 hour before show ino itu twi nawe na ningwiraga ni undu punctuality ni kindu kia bata muno mundu mukeni utike ndugithi kama uo kurate host wako urani na nyukia ati andu matigara gukuona mukawa-ini they are looking at you tari you are bother tari ureka atia tai na that is your business ya gukwamukira wega mundu mwehokeku mundu mutugi mundu mukeni mundu genuine ndio tuthi haya turekereria na kothi icio ingĩ riu kothi ya kana ni ya air hostess cirehe ciothe either to back to back air hostess cabin crew aria maheanaga gya kuria na gya kunyua ndege-ini ugithi na Qatar uthie na Kenya Airways uthie na Etihad uthie na Emirates dukaga mu Kenya urahe kindu gya kuria wahena kindu gya kuria kana gya kunyua ndege-ini ni wetagwo air hostess. Flight attendant is the same course. Flight attendant, air hostess, flight steward, todo adogeni aya makomete kundu kuraihu muno. From London you do 8 hours to come here. From New York or Kenya ni athi New York you 13 hours gya kuria gya kunyua na ndwira mwega kama dikanonira ru Emirates mara advertise they want to recruit 5,000 cabin crew na marafokasi marafokasi muno na Kenya tondu Kenya wega gitu turi kio gitu na Kenya matiri accents mari githungu takia queen ko ni mekoro makigwika uria maroiga ni mundu wothe wa kuma area yothe ya thi hau akiri hega hau ni hega hostess gori hogiri na matatu it is more maundu mothe kama idependanga na kambuni ira yakwandika tutire salary scale ati ino no ginya ta thirikari ni uguo kumanisha guthoma no ngiri 40 kothi ciakwa ciothe ni 40,000 a month na no twina itikira thi na mbere mweri wa July mweri 1 twinegea September twinegea November tuhige mwaka riu ara moka next year makora riu aya no marikitie form 4 ara mari form 4 at the moment kuna a lot of competition na juaga ciana that per class only hoto kuma individualized attention number 5 and 6 number 5 kothi to ya gatano ni kothi ya air cargo ona matire maigana adothoreka uria mirigo iguthina ndege niguo kinye kuria rathi iri safe kandi mahwa kandi fruits kane everything kuria ndege yothe ikoragwo igikua na kothi ona ndiraigania andu na ni ya miaka iri ndo ni marahimbiria muno kothi iyo ya cargo ni maramienda muno tondu mawira matiraga agatara kamau ni kothi ya tour guiding yako ari gukujuragia riu we master riu the professor we gwiji the PhD the mubaba wezo aya ni motwaraga ageni makamonia ino ni these are the elephants jero nyamwetagwo atia mihoro wa miti maundu macio mothe niguo mugeni akiuma na unduire wa andu wa Kenya mugeni akiuma Kenya akorwo akimenya ati ni twahota ku study history nyamu mimera ndege unduire wa andu wa Kenya kuma ko ari mundu mukenu na agacoka niguo Charles Gakua tatwire atiriri riu ni ucerete Kenya no wega Kenya ni ndimiwe wega for 32 years na nithiite about 70 more countries. Haya reke twambe Kenya ni ndimiwe reke twambe twarie cia Kenya itu Kenya ndu he mundu ataruma Kiambu he mundu athiete kuraiga no nyina rugaga wega he mundu ngathiete hari wakinyaga na nyuki riu ri Kenya ni kukwega pio ngira mundu ceraga thiaga every part of Kenya has its own unique characteristic. Ugera kuona nyamu wega ni Masai Mara.
ugenda kuona unduire wa andu wega ni Masai Mara ugenda ukorwo renda kuona nyoni nyingi ni guthie kuta Samburu kana uthie Baringo kana uthie Bogoria wenda guthie gwithambira ni guthie the coast wenda kuona desert ni guthie Lake Turkana wenda guthie kuona the only remaining real indigenous natural forest ida cia tene ni uthie Kakamega forest. There is everything in Kenya. Wenda guthie kuona kuria atengeri moimaga aria mategera matiruga maginya macinde ni guthie Rift Valley. There is nothing that we are lacking in this country. Kiria gikoro gikimatha ni interest ya mugeni ukamutwara kuria arekathia kuria arenda guthie. Accommodation is good, irio ni njega, andu ni ega, guthuko ni gutheru Kenya. Mugeni uyu ri assuming ndari oka Kenya rita ria mbere yoka ekumenya ati aku na ku nithwe mugeni uga kiria angienda gwika ndenda kuona ki ndenda kuona njogu ndenda kuona kuria queen witu atwikire queen ria ari Kenya on the 20th of February 1950 kamya ari horwa tree tops ndenda kuona the best beaches kamya kurenda kumutwara neguo. That is the work of a travel and tourism consultant. Todo niwe uthomeire maundu mariku ndina muciari wa oretia namba orege 07 Charles Gakuo wa Air Travel and Related Study Center namba yako ni 0721 380 590. Charles Gakuo namba yako ni 0721 380 590 ni gukorwo ugejaga ni kwaria na Faith Jerry namba yake ya thimu ni 0722 669961. Faith Jerry namba yake ni 0722 6691. Passion ni omuroraga mwana ndagatindanira na grade na andu moke twaranirie tondu wa riri muciari ni akorwo akihitha mwana wake tondu ni aguire moiga ni kogwo tingirita goko moiga ni kogwo mwana kwa ni aguire mahure thimu ni ngumeterera twina very strong counseling department tuikare na arimu na mwana uyu na muciari tumwire uria araria akwenda guthomera kindu ABCD twali uhoro wa hotel management twali uhoro wa travel and tourism air hostess no cabin crew air cargo horo wa mirigo ya ndege tour guide ana monagia ageni horo wa unduire na nyamu na maundu macio mangi mo anga hemwe itanekate ABC ana makirugagira andu ABC eyo etagwo atia etagwo food production no etagwo culinary arts is an art kurugira andu na turaria uhoro wa kindu etagwo cuisine to irio for 5-star hotels mundu no athoma igire uko boreki umwe shoke athome tondu every course thoma kuma thaa 2 cia rucini kinya thaa 10 cia hwaini ndunyitanĩria na ni kindu kiritu kindu heavy na andu makorwo makembrace course cia moko niguo ariri marikia magathi jaya bururi matũrehera foreign exchange tukona indo ndora itu ndikagwe atiriri ciuria igire tukirekia niki kingituma njuke guthomera air travel and related studies jaga guthie college ihora hingurirwo haria haito iguru wa Rojingi iguru wa Irabu tutikire Karen weru taringi no akena marihini mabacirire hiyo ngirifote mweri na ni urite no gathoma na ugakoma ri no nyende meke mathabu na mundu wi day amurehere transport amurehere gwa ukoma na thome ndamuhe pocket money one ni riko ena raithi gukira kindu kiria kingi. Number 3 ni industrial attachment. No andu marekaga maro watu who make concern kama ukangetheni mwana guku cukuru yako athi umwe ndirenda muhe attachment no ndina network na muno kama for 32 years iyo thomithitie ngoragwo na more spaces cia attachment kuri iria ndirenda gwika atia kuneana ya gatano tukiri full boarding full boarding gutire koinuka tiga weekend niguo mwana cio akabacirwo toho wa course kinya mitugo yake ugo ni mukundorera mwana wako ndamurehe na international qualification na rutondo mwe boarding igakuo ri mwana wako wa muiretu ri na mwana wa Njoroge wa mwana keri maraikarania atia ku mwana ke kado anake kado airetu kado macemanagia hindi moka kirathi 32 years kama uti undu itoi I have done all this miaka yothe ni njui orwa psychology ya ciana ni thomithagia ndimamenyaga wega muto ndi nao hindi ciothe good daikemwe Charles Gakuo ndiguo air travel related studies ugio horo na gikoro he undu wa kangethe atana kuria
wina ndeke mo ya kucokia riu wakangethe no nyende kwira mwiroreri o muthe kana muciari kana mwana ati arehe mwana wake Air Travel and Related Study Center ndakerira toro ni ngumuthondekera mwana wake kana mwana ucio ni agwire kana ina ngiridio metaga kugwa kana ahana atia bora passion yeho kana ndeyo wikire angienda guthoma ni ngũhota kumuteithia ati realize kioneki giake niguo ahota gukorwo agithondeka bururi uitu wa Kenya. Namba yakwa ya thimu kana ni mwana kana ni muciari, namba yakwa ya thimu ni 0721 380 590 negumicokera 0721 380 590 ugejaga to ni thia kurathi rimwe kuma tha igiri kinya thina ithananu thia kirathi ni ukuona Faith Jerry. Namba yake ya thimu ni 0722 669961. Finally kama no nyere kuga ati ni njokagia ngatho muno ria muri kunjita guku kwa Inoro TV, Inoro Media Service. God bless you. Niguo rorere ruitu ruko kimenya maundu maria marathi na mbere. Ati to nginya ko na degree ni ukwata gukorwo uthome weyandike you go and work anywhere in the world. In fact ora korwo ni kurihia turihagia rorere eko ni kurihia turihagia no maturihe goro muno bagere hagoro ugi uria mahetwo kuma kwa Inoro ithomo iria mathomithitio ni TV eno no doubt kunorwo kuria manoretwo ni TV eno no ngai ugirathima na kunorwo ku ni kugutumita tugotore haria turi ya Kakamega ugathie Kitale kuheana career talks wakora andoya aitu mahaibagiria maundu maya wega ndakonire kwa Inoro na ngakena muno kamenya uraderoiga kuri handu ni urakinya handu. Asante ona we ngai akurathime Charles Gakuo thengio muno. Thank you very much. Na no jetereire turithie Masai Mara anytime tuithu kone igikira kuma Serengeti goka Kenya Masai Mara no ukona muthenya mwe ni tugathie thengio muno reke tweterere riri twambe tweterere bonathi kuma gwa Kinuku Holdings wana mahe nitugathie Masai Mara nitugathie. Asante sana karibu no kare aga Saturday mwendo wa Veronica Charles Gakuo Air Travel Related Studies mwalimu na murugamiriri thengio muno rima ihinda riega. Grace Duta City kuma Kanyanya-ini niwe maraingira na Njoroge wa Githĩnji. Karwimbo ka mwendo wa Veronica niwe gukaina hanini mwendo wa Veronica negeke tuma njire nuko kunyenda nawe twenda nire uri murutwo maedia na nie ndi murutwo. This is my son, with whom I am well pleased. Peace be with you. This is a story about Jesus and a few individuals who were close to him. Your name is on the list of Jesus' followers. This holiday we get to learn about Joseph, Judas, Mary Magdalene and Thomas. Oh, my Lord, please forgive me. Enjoy these inspiring stories close to Jesus, exclusively on Viusasa. He has risen. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia